once na po ne kasa mu nyina no na no de efufun enye na po na ese ko ye Bawumia ne running mate enye na po Bawumia ne twice eni na po no na mo hono mo force bi ena ye ni call ho say Bawumia point na say ne running mate na po na akasa na no fofum nyina no ade anya wo de adiye ade no ebe hantu saa pa say ka Bawumia point no as ne running mate Professor Opoku nyina former Pentecost chairman sana ene abronye a oye nsuo ba so no ka kire kum say kum ni maame krama ni ko di ni wo Nigeria de wo kum na wo abronye wo ye nsuo ba o maame ko srew eto hwe abronye ni form nyina no ni form chese say o ye nsuo ba hwe o ma wo ye nsuo ba no hwe o mo fakope abronye na ye mi ya say ebi party na efo nipa we ka asema o ye nipa say oben nipa we say ka ye twa ni su ehwe man Ghana kura na kame obompanya kame say Rolling Style kame chi na gonechi masa obene ni abo aboafu timi for Bemba afi political season and nti afi we Ghana for enyina be pay mountain so akwakoto aba actually nipa ye pese obedi yeso mampeni ne do political season say dia na say amanyofo no na enya campaign ahodo ene nsema kese ne bosha ahodo be she Ghana for ame ye hene agina so ya akwakoto aba no ede amom na afi so wa politicians no ensen kan ni bi wo a ensisi so e mampeni betimi akwakodina stage bi na oyi MPP o ha chebo so edin a obo no obo MPP din na akwakobo NDC ni MPD afi obewie na ni aba so ho na beti say ye asema mken say man kan ye kra eno enti go ye Bawumia ne running mates na ponso a ne nsem bi a wokeka ena opeso bobo Ghana penifo kra apakodi na go bi se na podi anka Ghana penifo a abedi Ghana konwa so ekode nkomudin enye din e wo say yira na so beti obo doctor no to so no de fe ba ko bi no wuye no aba be ka ho enu ko fa nsem bebre e ma na po Ghana ha osan ko dina be bi ka se an yankopon kro ye adwuma oda san nsem we na mafo e chese politician na gasa no enuto eni hunsem eka ho bia no nti some kodina simpie so mo bekasa ensem wo makasa be so mo ka no enye no mo ka isa se tumi bi kro mo nti de tumi ni pe so mo ka no eno no mo ka na afi be wi achi na kwakoda ne enunguase e de amom enye no ko a ye hu se di fokum chacha ene politician abronya so e de afi so de e won senka e bi abronya ko kan ya kum chacha esusu se ensem no kan no wan ka ne yi nti mesro se ka me ho abra de ko mo twetwe e ba be hwehwe before 99 akaba mejo so himba na point say mi adom boko so for ne de yonkomo no eyetia afi ye be kwa koto aba politicians na mamotin so eye campaign hwebo akese kire nyomo bom beti na ye nti o se hwe so de to aba no edemo na so afi ye hu se trend bi koso we politicians no omukasa mu omukasa de na insisi so asembo obi ka wotina na de on se asembo ya penimu say na akasa asem ya kola kwet mi kasa asem eno na nchegu ni ba de mo kire say politicians no ase sunsun bi no amafo honhum bi kutia o manu tina ma so mo kodina simpies no mo kasa o manu ma asem no e ba bontin bia na afi be wi achi no na akwakoye enugwa asem na se ensem a ense fata na dia mo zansem we utia eya na oje de se yo mama da wase na me gira o platform kese we so na me fa nchia mo wadin kese pa na ma otumfo asatemawura yewura nana ketua wichiao eni die mu na hobrase e se twodu amponyakopon tumi ena hobrase de mo se wade mo kwatintin magana e ma asatemai na me nchia the retired COP Kofi Boakye na me nchia the current IGP okuna ewuda na nimu no okuna esunchen no na me se ewade a ode ne bedi IGP no bebo ne ho ban e ma okono ayeko ketua wona ne so de wase mu oyima be ba wasem no so a normally no politician omo de ya asofo na edifo e wo man no omo de ye camouflage wo ma ba ye nim abaji paibo na so omo sanam mo bosom ni nyankomade a omo ye we ekire wo sumase no omo so ye na se ye share the current party we NPP party ni okay chama wutumi kra jakan say mutu abana mutuma John Mahama na no fumye ye papa Akufo-Addo kra ye na ye papa Akufo-Addo ma papa Akufo-Addo ono kwa wakasa no o si me Akufo-Addo
ene John Mahama ene Bawumia na no fom wo na ni America nyina ne se me gran semi no so se ye de tumi bi hye wo sa na se o mmọ ohumodin a eyo se opponent no ogina wo chen ba no befom se ye de tumi ma so a ye wo omo a omo wo party no mo a omo hia position e wo party no mo sa akofo no so no most of them so enye nipa ebi the wow we the leader no ebi do nam in roso musum so ebi so do nam asofo so ebi so do nam je say honhom ahora ebe mawo ebe kwatia wa untimi enye adwuma ne ye ensom o party ensom o man no ene na ebinum eye meka akosi sen meka be say ye Bawumia ye man panyi ne running mate a ene oba kita MPP flag no say Ghana fafa to me ni ma no or ne running mate a operating no eye napo once napo ne kase mu nyina no na no de efufun enye napo ene se ko ye Bawumia ne running mate ene enye napo Bawumia ne twice ene napo no na mo hono mo eye force bi ene yedi ni call ho say Bawumia e point na se ne running mate etu sha napo na aka sana na no fofom nyina no ade enya wo de adiye ade no ebe hantew saa ade na nya ni dia e hante no because nipa se ka Bawumia point no as ne running mate eye Professor Opoku nyina eye former Pentecost chairman ono na Bawumia ne vision ne so ade hu nyina ne sa papa no sofo no papa ya wo boni din onye politician eye Professor Opoku nyina ana se sofo pani Opoku nyina a wo boni din se enka ono na eye Bawumia vision no ono onye politician ana ye hwe na ponsu a MP for kwato abom yi flag bearer obeye Bawumia na NDC for campaign no mo ye pa ne se MPP di enim se ya kan party enu ti omumfa abano kwampo emma Bawumia ma ne ma be flag bearer na so mkoto abani wie no na Bawumia ba be flag bearer emma MPP nsem no kan no ekobo abura enu ti na amafo kire se MPP for no probi free Ashanti region obetimi a supporting the northern sector no ama mo campaign no afare say we free north amonya Ashanti ni e de aka ho enu ti omto mo na de se nipa e wo so otimi di na efata no ene na ko no mo de ma no ena o ka say ye de no share Bawumia so Bawumia sabio onya kwala ena MPP no so council of elders wo mo nyina atena ase esusu huhu se aba no e wo se ye de ma napo ena ye de ma no se o boss of pani bi poku nyina din se ono ena ka wo se Bawumia bi so be fa ne se ne running mate yesu enim se papa yi oye sofo na onye politician na ye je ne se mama ka asem kire Dr. Opoku nyina na me bu ni din no eno ne ye komsha me nya me ne yi kire me menya politician ade na me ka party ho asem ade na me ka omanga na ho asem ahenie so de eto wa na ato eno nya tse bia obi ye politician no ye liar o ye ntro o ye kohwini na esi sa nipa ne ye politician ti no ono se fata se ese otimbedi adebi na pono eye kene Japan force o se man fan na po ambenye mu running mate me benye campaign ma mo na pono efi menhia ahimfoni bi e hya ase se mo fa na po e fanko etenam se na pono onye good material e de ma Bawumia nti no enye onu na se o be ye running mate ma Bawumia nti no etina we be gine bia no tutu bomb was ahenie no enya wo de na enya wo de a ma me mo example yan ra NDC mo wa General Mosquito NDC for chairman now make our Remo radio saying so the General Mosquito party na NDC party no position bia or party mo bia no wa ni Mosquito be gine bia obe win no but eno kire say NDC for eno ti Mosquito ese mo di be gine say obe NDC for fat barrier so obe prese obe yo ma penyo Ghana ha
say and this is the mosquito ba 1,000 times almost 1,000 times because obiara ne di bread yakopon di man obiara ne ni position yakopon di man sana me fa so make say na ka say betra han ma ontimi ka na make no sa na me so ka say betra bia wotena na me bisa question sa me so me bisa eto obia won ni hihye ni na aduma chede a yakopon ye de e di chess ani pa no eto en fa on say this okọ I can say political school and sana wa be your mapanyi debi nyame de adom no maun se wo utim be hwega na so ma ne yi a utim be hwega na so ma ne yi se ne wo kan de e bia na ka papa sofopani okoku nyina na afri ni pem ababontin se okay me best stand se Ghana front me so aba bi kwa me ko independent Ghana front me so aba eno ye different na se political party se NPP a yenim se ansa na baba be nya sa di brebi sa no na wo so fa ranks ni nyina mu na sofopani so enye ekita party card de ebesi den na onu momu na aba be ye the best choice for Bawumia instead of say politician na kwa yenim ne modern mo ebra na NPP wo position modern mo boy ye ne kasa ne campaign ahodo ye NPP ba power the position man no education sector modern boy you know now this side pa mi enu tutu no a ebesi den na be some politician ba ko so so me run it ma me ka asem chiro eye komsha epie Dr. Bawumia na kwampo na obae na wini no nati na me na me hye ne ho kom na Ghana fo nyina anim say after Akufo-Addo die na Lancash na eba me kan Remo radio on the 9th of April 2021 which is there to about the year 2020 no 4 months and I say me also Dr. Bawumia eba our party no ba obe win obi hands down it in the following year which is 2022 on the 5th of Wednesday and I make say Bawumia eba o winia that no menya to aba ne yo o winia obe fa ne running mate as a pastor teba eba be Muslim and Christian Professor Poku nyina okọ ogogo kana work eda ho ne nyina gu me phone so what must say eti opoku nyina din na ba bonti no enya se gi so okọ ebe ye political way ansana ye beka se bi o decide edini bo na eye commercial aba ena sa commercial so MPP panyifo entimi kan kire me se me nante na se me commercial na me yi kire me o ma nko opoku nyina na ase o mu ko e papa no mu ko ne chebe 3 times o se onye was at the day who say Ghana for as Africans ye nkrasifo eti ye bi ye nkrasifo papa ya no what to say ye nkrasifo etina papa no etwe ne ho say Ghana for be di na tem eti o twe ne ho no eti napo na mo fa ne napo na mo se napo won se napo o jina ko ase yalefo ona hu ana de be nde se bia na ye bre de bi a bre ben na so ye yalefo sa na hu napo jina hwe de nimu a ase yalefo susu musanete the physical mo hunu say o ye fanboy ba physical no gina o so we o yalefo susu mu asem na wo ken say oh yes ko gina ho am susu mu yalefo oni ahodin ba physical no hunu say na man no strong but susu no oni ahodin eti yampia tutu nyina we ye fa win election sa mu kwa makuma no Yesu Kristo kwa Nyankopɔ kwa boso ase kwa wada ye fa win election because who na pono wo ko abrochire uko UK onim se na UK for tutu me yi a o me yi adwuma day and night nyam yi adwuma kwa me kuma university bla 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 o na poko school eti ade bi wonu ma nyansa ne bi wonu ma Nyankopɔ fa sa nyansa na manwa me ko pre obi nyansa se me be fo obi nyansa e da ba yi adwuma ma na yi enyi yi da papa wo kasa wo kire se MPP for etu anamo e course of pe okoku nyina enase na papa no hwatem didi a wo politics no ho ne se na Ghana for ye dirty politics na enu nti na otwe ne ho ade anka nyame abo ne din so ne se fata ne de ke besi de no betwe ne ho na ye me bo ne din na me kan asem na enam social media enam opera news be bia enam no politician be na se MPP panyi ben ena watimi to na maba se that small boy na okọ Remo radio kan se ma ebe mu no ye hwe na chiri kwan na kasa Nyankopɔ de maame no ese saka sa ne ba bontin se na wo kan o se Dr. Bawumia o politician ba so no bia so nim se Lancash na eba ba me kan no
and ba omia de so bai me boa opoko nyina so mo koy omo koy yes ba me na tena me cho so mo koy ba me cho say saka mo bai a kasa di akire odefo hye nkoma eto so a eso ye hu niama na sa akande wo ho akande wo ho e kasa sa kasa no me de hye mo ano a ko papa ne chen ya ena so nyakopon akanti onya du ne chen na o chese o mbi ono kwa nkasa kwa de wi obefa so we kan no wo be so asan we de yakopon waye na dwuma wi na sa akande na anka ho no enu ntina mo papa na nti asan ama me ye na say ya mo frɛ fazen edi fo mo kwen no na me ni akra kami wa akra kami kobi kami ka je ne say enya se di fo papa ni Ghana hawo em before ba wo na so say be yo mo running mate unu pa ko show nko e me na me show nko na me yi se ma printi na me ya da chese ni ni kwa kan gogo na te na me na me show nko eti se nyankopɔ ka se be ne ye kan de wi aya na ebinum efa so eso ya no yampia no na ntwa ye eti Napoli de enyon ne so ye MPP for running mate eti ni o ye ne nyina no enya ni fed ni vice papa wo he enkomhye ya wo ke bia se wo so ye di fu ya nyame na mo so de enkomhye ba ye se yewra ana se man pani afi de chi Dr. Mohammed Mawumia ene ba be di MPP ni ma ampa wa ba be di MPP ni afin so abato enkomhye bebre na ba bonten dodo na ekode ma ye man pani abedi eche ba Mawumia se ono na kuni obefa ebi so de ekode ma ye man pani dada John Dramani Mahama se ono ena obefa to the extent se soft period se kum chacha kwati na ba bonten be ka se man pani dada Mahama amfa ofa kwala se wanko heaven na ope why suffer wo se onyo ko suffer kaka se bi se ya aya na wo gene se me da wa no ase Mawumia de want mi nyoma panyo Ghana ha ene de gitu makasa gitu se Mawumia di fu ahye Mawumia ho kom nya di me ka kiro se me ma hye commissioner to da enye na asem a wo yem say interview we o goda da ba me ka kiro se Dr. Mawumia timi nye president of Ghana ha papa e bia na wo MPP for na oh obi ti say Reverend Kusibe ko nye di fu ketwa me hye ko ja no me say Mawumia na be fa me say nyakopon omunu sa asofo no ko gigi ska no John Masem omo are useless pastors omo sa asofo no they are useless pastors papa sebe me say sa asofo na omo ko gigi ska e wo MPP party mo no they are useless pastors papa prove be na wo se di fu bia ko gigi ska no de hye nko me say platform omo bie no they don't know me wo so asofo na omo bie platform na omo drama MPP no omo ade me wo so number bia na egoso intro mo twa nyina egoso me wo so the time will come when me for na klase ninie bodin no asofo a kan bom omo useless pastors omo dua man kan ko omo nyansa bofom we asofo no hwe nyakopon bode nyakopon bo so na sase na enne asase nyakopon de man abode ni nyina esei waye ojidie wo ekufado mu menate na mtoba ekufado na ni bibia ye basa o man no mu kum chacha asem na o kan no kum asem o kan no montimi I invite no ebisa na ho asem ana e bia na wo nchiremuti a o kan sa asem no me de metimi kan ho asem metimi kan e makum go no no the reason ti a o di sa word de e ba bontin ba me ka be si asem so say John Dramani Mahama December 7 you better be wie no obe win hands down obenya more MPs in parliament e dey bo my Ghana ye prepare bia e wo mu na wo hwede akasa na wo bibi so na wo me se me nyame ye kire me MPP omo lusu election the year 2022 papa kum chacha de heaven aton chain or the heaven aton hold the Mahama to was say Mahama e fa kunya na wanko heaven kra wo pe so ba ku bi so ba bonta be kasa che se Dr. Mohammed Mawumia e na be fa kunya no se wanfa or the nitito so papa de na o de to so sa so for no kan no na se ka man ye ni corporate ye be twa de ti so me na be ka kire wo sa so for no ne ti ni ye be twa hands down na me ya said asofo ni bi ehu ade omo dwo omo yefo ho no be jan say nyamesi ejimie papa me ejimie
ya na mama kasa no hoye o debi tie ohima se we nyame nipa nyame akoa nyame na afro se beka na sempa na we odifo a odifo bia o jati se sojeni e wo oman no mu etititi no edifo na ehye nkom eyi ahefo se mbedi ade nyame yi kire omo no beka so odifo bi ko otufo ni ma onsuro ko ni se asem na ode ko tufo ni ma nyakopa na aka na okwakoka what must here it is no genuine edifo mo man no say ye that na no ye wo it is from the youngest prophet me ntwantro me bia me kita evidence ko asema be ka bia no video no na me ma twend da ho enya be mo na me to say asema ka me be twend me ka nanie enya edifo on share come da ni o ka bia ememu da na aso fo ni bi it is also for no useless pastors na omu deep science hu e wa Ghana hanu no e ba mo form asem ka e ma mani papa ne bi mu ka ne se ne omu asofu mu keka if is a enkomhye no ye fa asofu be 10 na ebu pai ebu akra ebu abeje ebenya 6 e hye ko benkum ebenya 4 e hye ko nifa etiminya 5 e hye ko nifa ne enya be 3 e hye ko benkum da se mo asofu na kasa kwa mo enkomhye na mo hye no mo akasa e contract mo mo enu ti ne mo ye no mo frefre violence be baba efrim ho Chinese politicians no e de o ma no keka bi se comments bi aboma ye ko passe ya ye sofu penikum chacha ene ni twu o mo kire se ne mo asofu no pa mo keka no eno kwa frefre to kwa Chinese politicians na keka no sofo kom share en front okwa sofo bia ba share kom teniye say e papa o say nukure o obo oman no kokko what must here MPP 4% mo wi election we ba me kan say be say say sana ene abronye a oye nsuo ba ana mo fo fe ne say abronye a oye nsuo ba oye nsuo ba abronye na oye mpi wo sunyane no bron no oye nsuo ba so no ka kire kum say kum ni maame krama ne ko di no Nigeria e de wo kum na wo abronye wo ye nsuo ba o maame ko srew eto hwe abronye ni fam nyina no ni fam kire se oye nsuo ba e ya hwe o maame ye nsuo ba no hwe o mo fakope abronye na ye mi ya se e bi party na efo e bi party na efo nti na wo abronye ye ti bi mo position ye bo party no go be nsuo ba de e be de na ye du be bo ma e be yi e ti na di ba bia e ko fa do na no fufun bo sa ko fun e bi me aboso moti ama ene nsuo ma e ti abronye ye nsuo ba abansema wo ken wo ho adanse asabronye ba bonte be frɛw se be kire ni nsuku e wo na obetime ya no me nya me ye susuma asem na me ka kire o ye nsuo ba me ka susuma asem na kire o so ye nsuo ba se no se kum chacha kama ne ko di ni ma me wo Nigeria na e di wo kum chacha no me so me ka kire se me pa ba me ye no o ye nsuo ba ni ma me ko di ni won suro hu na ni ma me na wo na abon se na dozo ba kokko no o ye nsuo ba it is a nipa we say obey nsuo ba na yetimi man position mo party mu a because seka onya nsuo ba ye ma me ka se bi kiro nipa bi a wo asase wesu a busum etinimu beye etinimu ala se hu bitinimu nsuo tinimu sa kwafo no o mu hwe moja o mu dwen ho se o moja gu fam a enfo mo ho na abanya onye bema me na tena we oja metima china bon physical onye bema papa you know so there be so otio onu say ese ono kan otio ase onu no bema we Ghana o threat IGP o threat Ghana for because IGP ka so kochi na esi a e be he we Ghana what must say because ultimate ka say ena e fa say Accra na say endis ni ya pepeni kutokwa wa ha na bia moja gu forma me ba yes na say moja gu forma wo so ba organize bro ho sunyane ho MPP forma was moko bu endis ni free nipa we ka asema we nipa say oba nipa we say ka yetwa ne su if your man Ghana kura na ka me obompanya ka me say Rolling Style ka me chi na gonechi masa oba ne ni abo abuafu timi for Bemba onye nipa eso be nipa onye nipa eso be nipa abronye ya ti ya da se pa se wonya time na ye hwe the real mama rap no ye rap no ye hwe the real gidi Ghana fo nyama ekufu ado amamuo
fenante na me katenda me kababro se me to aba me kufado yenhwe yensu ayese se si akra ha be bi enya pap fi dam ye eda kaswe weje na se densu ye di chemicals egu mu ba ebe ye de ne ye benya tilapia awe de zaka kakra se nsu na ayese no edu se wamu atra eba na nya du dam ho no weje ho no ma tilapia na wo nyina onyi nya bewu yenye tilapia wi biom eti mo ganase na mo kasi mo to asese enam ganase so obi da prison ganase yesi eto ase no obi ewu ganase yo obi machine ahye ya bodika yesi obi machine obi downfall na stene etu yesensu na aban no mo ntimi nya wo hwe na mo so kwasa sene se fun kwa na mo twa na modi e kire o man no mo na mo de wa so ye bema no e mema wo man no mo ye be hia mo pepepe yakopon hira mo ye bo man kanko na man puntuo se be adwuma be bo man no ma youth be nya biaye mo amu wa kwa etu musu no se ne be ya mo betima aka ne ma bo man no mo ama youth no en mama wa so be nya biaye den abeto akoto mo etina ye binimu edi wa bofore se ye fight mo man no ne echi usu bia a wontu ho ase e wa brabo mu for di for 99 okata sem for 99 sa wo yale na wonti ase e be afi bae for 99 usunda no ti ase for 99 na ade a mehia ne say o outside the country with the send u picture bra picture ne ba na ehi ta kwa o ma me fa so nyinsen 9 months kwa o ba se we so ya woni o ti pie na kokodi ba se we so ene adwuma nya kokodi hia unsa nia bebe nya kokodi pese o kodu o ababo mu no odi for 99 me so ma aduma nya me de ma me no me ka ne nyina ha kire o enye ntro na betwa na wo se omo nimi omo ni se bia ba adwuma they know it eti frame e wo no ma we so hwima hwia video no de be make asa video no mo but frame e wo 0550 501086 0550 501086 o frame a manya botira ma me ameka wasema kiro na ehia paibo no na maka kiro na ehia for hospital no fa ko hospital e madwuma me ye no e simple me fa ko hwesem enka dwuma no se Kristo Maya ye besa hia ekopon hira wo se Kristo Maya ye besa hia prophet 99 na ne se matwa so a odi tu edwa e Maya ni de se nkomo ya etwetwe wasugusuma ye ho comment na se ne osidi nkomo yi esi F5 we bia no me subscribe button no so I too much GH na notification bell no aka ho se na be ya upload bia unsa ebetimi aka e bo so ko Facebook so a e ho so ye too much GH e ho so ya na wa like na wa share e dia ma me das makram